Ready lagi masih tahun 2000, plat AB, pajak jalan. Macak standar, soal cat lumayan mulus, mesin halus, kelistrikan on langsung pakai aki. Jauh, siap untuk kirim, jamin amanah. Knalpot bedel, karbu ori, buring baru, OS25, no OB, sil aman, no rembes. Akine tekor. Halus. Bila ingin request, kami siap melayani dengan senang hati.